Militer Rusia kian agresif di garis depan. Selama 2024, 11 wilayah Ukraina direbut pasukan Putin. Terdiri dari 8 pemukiman, 2 kota kecil dan 1 kota besar. 8 pemukiman masing-masing Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, dan Berdichi. 2 tahun masing-masing Lastoskino dan Orlivka. Sementara 1 kota adalah Avdiivka yang direbut 17 Februari lalu. Namun tak berarti militer Ukraina tak mengalami kemajuan di garis depan. Perkembangan lain dari front timur laut, selama Februari, situasi pasukan Rusia di sekitar pemukiman Tabaivka, Oblast Kharkiv kian memburuk. Pasukan Rusia mundur dari perbukitan di sebelah barat pemukiman karena tekanan tentara Ukraina, yang sejak itu menghalangi tentara Rusia untuk maju ke daerah tersebut untuk mengamankan kembali Tabaivka sepenuhnya. Angkatan Darat Ukraina juga melancarkan serangkaian serangan balik di barat laut Brestove, Oblast Donetsk. Pasukan Zelensky memperoleh terus melaju hingga benteng di selatannya di mana Angkatan Darat Rusia memilih bertahan. Находимся в населенном пункте Ласточкино. Также продолжаем освобождать территорию, новоиспеченной территории Российской Федерации от фашистского киевского режима. В данный момент направляемся в здание администрации населенного пункта Ласточкино. Передвигаемся по мелкими группами, 2-3 человека, потому что активно часто применяют FPV-дроны. В ночное время бомбоёги с тепловизором летят. Поэтому, когда более 5 человек, они достигают нашего местоположения и сразу начинают по нам работать артиллерия противника, танки, ну и реактивную систему залпового огня. В последнее время очень часто применяют грады. Американские книги написано, и до сих пор мужчины фашизм, они еще сидят. Вот это годы Великой Отечественной всей страны. Ну, они видят, считают это, для них это нормально, распространенно. Ну, не своя идея фашизма. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.